Newirigiro bwako nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru Ithatu narua iri tariki 10 mweri-ini jwa mbere mwaka-ini jwa 2023 amuna Nteto iria nkureterete ni munini wa ngavana Mutuma Ntwithingia kuga nae tengerekana njega kugwata mbaru ngavana Kawira Mwangaza ndiri arari karangone. Mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia kuria ngavana Kawira kuthikira kirira kuma kiri atongeria. Borithi kwamba kambe nja ya kiambi matanka guchunkuna gikuo kiawe onde akariba tharaka bataririte kieba kiao. Kimakona kurigara mara onde miruito na matigari ja muntu kwete kwetherwa akue na muro jwanithi. Beta kwa MAUREEN KINYA munenetwa mathitho ni Purity Richard na Nteto chetu ikambiria thaiji. Munini wa ngavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwithingia na iringirite kiempe na kuga wene aetengerekano njega kiri anini ba ngavana bangi nthigurune nyuma yawe kugwata njara ngavana Kawira Mwangaza ndiria arari karangone. Mutuma aritariria siasa baba ingi ni baramuchukumaga anene gutezaniria ngavana Kawira Mwangaza ontoburia aregire buru. Mutuma arite onde ngavana Kawira Mwangaza erigiri gwika gikaro na munini wa Rais Rigathi Gachagua ntuku ya rojo kiregeria ria guchwira Meru mwerekera Boniface Mongera niwe winachio. Keria kiri kiuthurano kia mbere buru mwaka juju na kumekarekera bunge seneti rikuthura ithika munini wa gavana ndene kaunti Meru bwana Mutuma Ntwithingia na umburite na kwa kwena ntu amona na siasa baba ingi baraba mwira mwarukira gavana Kawira Mwangaza ende we ugachina chi kabaitaro ate mutiganiria gavana Kawira Mwangaza mwangame yake 10 ethiro ikinyira muthia ndira mama arari thinenera barambira gatika ukayukie katerito imuno katekurema woni nani ndawa ari ya minister wa Methodist ndawa ari bwana Mutuma arongera kwa kethiro ngama gitekyo gavana ndene kaunti Meru mwakene jwa 2032 kana 2032 na mukaria jojo mwega na gavana Kawira Mwangaza noju akwandoro kethiro kya munini owe bethro bekarania Borankienda deputy okwa ambwithiria rira ngai agapagite kya ngavana niu ndabwithirie mama Kawira Mwangaza na kwa u deputy okwa nontu ore ndene ya Meru iyi ndi kwira ngugusetera standards te sawa deputy nontu inkumenya otiuma Tharakanithi otiuma Nyeri County otiuma Murang'a kana Kirinyaga Meru ari kaka bwithia bura mundu ucio we atabwithia ndirenda we ya support governor kuo witwa Mutuma 2032 nontu mama eringa miaka 10 kaunde ujine ka gavana Kawira Mwangaza kwethirwa kebiro gitini ni MCs babunge kaunti Meru mwankarire mbere ya chiruri bunge senate ndwaria shamwembe no kure kundi na le mutumumete ishigikano bobwega ithanaku Mutuma tonekania karaja mukunyaniri na kagita konde kumarokere mwankogoro tuko nonekanero ngama na gavana Kawira Mwangaza mwankarire Nteto shakinyirira muthia. Watu wa Meru, asante kwa maombi, asante kwa kusimama na mama, asante pia kwa kukubali kumpa mama kura nyingi sana, na tunajua Meru itakuwa benchmark ya all other counties kukuja kuona jinsi uongozi wa wamama utang'ara katika nchi ya Kenya. Rojo gavana Kawira Mwangaza nerigiri kwethira itima na munio Rais Rigathi Gachagua kiri moshomono Ithatu joko gere gushira ntaira ni nyathere ndene kaunti Meru kuririkana betikaniria moshomono jojo mutho kethira jo ithika RMCs bana bunge bathatu ba kaunti Meru munio Rais Rigathi Gachagua na gavana Kawira Mwangaza bakethira bechinanira manto yara kwenda kubwithia baba askofu iyo ya kuruwa nayo kwe wanasiasa bate kwenda manto fulani ya karika be ya kurwa miaka 10 tutoera na devolution
ina Nteto ikuma Ameru nderendo bwira bolelie uramantu yeti itoka rikandene Meru Mwathani atachokerie njona wetu ndene ya ntura ya Nineve atamuchokerie ndene ya ntura ya Nineve kwina habari njema ero ure akwe nawe kwina habari njema nke reporter Nteto TV kuma jake ngina kitoka Nairobi mbeta Boniface Mungera. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka ile mianoretie ngavana Kawira Mwangaza gutigira ni agutea na kuthikira mataro jaria kaewa ni atongeria kiregeria ria kuremira ngwataniro Meru nkurukini amuretie gukarania bwega na atongeria bange ati kubachikurani untu kiara kimwe getiuraga ganda muthumriuki na ranirite na mutongeria uju. Deputy President wetu Rigathi Gachagua na kuora na kwenda utugwathane na ima na erantu atharani bobaere ngabana yetu chance. Uju ni mubunge wa Ekuru kuma kaunti ya Meru akiariria ngwataniro na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Ote judgment ikuthithwao kira tuchwao ushirikiano no tuchwa Kenya Karambu. I'm so happy were tu amono tu nenda atwire kwaria na imabu no tu nyabate tu MPs members of parliament tu tetere njewe tekonge je to karande na to anyocha ai o momwe tu mwira tu tayari gwitania ngugi na uwe na inya rira twari inauguration ya area aipishawa twetere o momwe tukiuga twirinde gwitaniria ngugi na uwe kuringana Karambu augedekere ikabata ni kuona kwina kwenya gitio kiri utongeria atugwitwo muntu aria bwawe na ndi no etwe augejawe na accusations iwara irerero EMCA no of course to techije no to ibawire nyare ba mwiketie kwa Senate impeachment itumikira kuona kene to sana ni heshima nto ni agite kiri atongeria ba bonde ni heshima kadha nye kware na heshima kwambiriria antu bakara kuringage kibara nto yo akinyere nyethe MCA si bare na nkorwe njega na ibendete twitaniria bongo ibonde na ngabana gukaraja ngabana ati kwenda kubathikira nabo bage kiburi kyabo gwa tutu kwenda kuthikira twi na ndi twitembere mwanka seneti te usiano bunge tukwenda akigwa no mwanka ngavana inyie na atige kwaria tongire bange mesemanio ne na ndi twathiria jau jonde aga twita ukairi na ndi atwira MCA baraugire na ngavana araugire na ndi twite bugetekerwa tetekerwa no kuigwa isasa negotiation Kawira gatia kubaruma kenine kanari actually au nyo kwena thina nene utekenge bate kwenda kurumwa kenine kiri antu bao uteta nture ne kwa ombeta katero ito nande ko ndokeria bruru nyabo abaringeri kura indi kuringana Karambuka ilemia ndi ati ngwatano ikeja kurema mutongerio mugongo na munini wawe ni baba kamenyora kaunti ya Meru geta na mbere tukaiganwa muntu nyam ngabano yetu na ero maitha ya mainge muno Senate nero atige kurumana atige kwaria boboe na bagwatanire mantu neja wand fund kethani yo ina thina engwitikia kethani yo ina thina nya munene aka tonyera mantu jo bone muntu tembeze ya mubuko isha development no banenkerwe ba au no bakaiganirwa no ntu kwaere au no kwina thina ende keja kuremare atongeria betu bakenya bakamenyora bakathiria ntumba kuga aja ura kumbokarwa ntu kwina mantu ja maingi jara jombokarwa tomba kubunja president yake akenda no abunje county assembly angabana ubageta kenine kari guchwa kura inke reportera Weru TV mbeta muthuri muriuki.
Kwa ntuku ya ijiri nande borithi ni bambite kambenja kwa mubiashara urari nkuma kaunti ya Tharaka Nithi na uria uratutigire ntuku egoro niwe kiambi matanka borithi baba banthikiri bakinyete njaiji kenda kugita uchunkuni kirigereria kumenya nimbio yongwa iroragire mubiashara uju uria kinya wacho waka useneta bwa Tharaka Nithi mwakene jo 2017 kagitene uka wachore na ntubanja ibetite na mbere gukinya njayo nekenda kuboreria ndugu na endwa bawe Anthony Kathenya na chukuma mushi munene jwa Nairobi. Wantu kiajiri kidhingatanio polisi jago sonko na ikumeje kuma kwa DCI homicide na special crime unit biatinda kwa mulingi biashara wenkuma na ulala kwire muthenywa igoro kiambi matanka kuambiria nyomba ndani alethirwa mami mpaka ngetini mabisa babatindite kurodho sonkoni amona kuthurania ushahidi bula bomba gucokia biuria bikone kukia matanka osonkoni bobo amona ripoti ya postmortem ile kuligira kuthithirwa mwili wa matanka uria kwa thaino we nyombani ya kuiga mele yali no kuligira kwereithia kaumo kagikuo kia muringi biashara ojo kulinga na mwaragi no matanka lady ya Kangai familia ya matanka kethirwe kiga Weru ni mibango yonde ya mathiko kethirwe kereithia bula mauntu makuthina mbele mibango yonde ra kiwe kiendelea tio turi agwake mushikare Nairobi. Okay, bobu ndo kwa tukiendelea tukua tukibumenyithia tukua tukibwira bo kuthina mbere na kubwarithia kira gintu kugubu tukegwe bwina wasiwasi turi agu kingo tubumenyithia mamo nda makwendelea na ngai wetu kaiware amona ati osonko ni boy kukia matanka bukithijaga na mbere anto muno kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni bathire na mbere gukinya kwa matanka ntereja Karen na gukinya pole jiao kirenje ya matanka. Betawa Dr. Francis Kejogi Mutegi Kabisani kuma Tharaka constituency Tharaka Nithi county. Nambuge indini Francis arari muntu wantu bonde itamugumora uwe yanyoni sionde. Matanka atireje mwana munini, atireje mukuru, atireje nkya, atireje gitonga. Muntu wowote kidire kiri matanka na thina matanka na mutethagia kogu itio twingwa twinde turi antu ba Tharaka na Tharaka Nithi itofungu itokwigwe twi na kethikero na inkwenda kinya kaire kwira pole antu ba biashara ba Kenya kinya bome no ntwarutha kinya biashara ome kinya bibaringikite muno kwa ibo wote nataka niwaambie poleni sana aktikambuge my brother una ari umwega muno itukurite nabo twendene na twikite utethi muno kiretigo especially nigo kuri bantu andutite kambuge ni bwega muno nontu bwa maranga ya rutha na itumucokeria ngatho nontu kagita kontherera tukurira ria tugukena na ria tukurana ria twina yura we ikagita gakika gwikumithia kuma muji munene Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Akariba Tharaka ni betite na mbere kuandikithia kieba na kimako kiao kumania na gikuo kia mutana wao kiambi aria batariritie ni bakuigwa baringikite anene ni untu matanka arari muntu uratethagia anene gukire uchumi bwa gicigo kiao gukurukira kweza na ngugi na kinya utethio kiri baria batiguchiumba kagiteno kauna bo akurubanjuri ncheke ni boritie borithi gutigira ni bagukinyaniria uchunkuni bwa nimbio yongwa iroragire matanka. Paul Kabithe na ripoti hii. Itawezekana na itawezekana. Imu biashara rinkuma kumanterecha Tharaka na nkoroki kwegwa aethiritwari musiasa wa Kagita kimenyekana ta Francis Kiriora matanka arana wae kwegwa Thaa kuruka mwanko ngirichiri na mugwanja na arwagira gitike mujumba Tharaka na ringi mwanko ngirichiri 17 arwagira gitike sinitwa kaunti ya Tharaka Nithi na kiama kia maendeleo chapchap. Mimi naitwa Francis Kiambi Kiriora matanka, incoming senator wa Stronghold, county number 13, Tharaka Nithi. Arende gikuo giake kiombite gutiga mugongo wa Tharaka gwina kieba kinene. Kiambi matanka na tutigire itukwigwa turingikite muno twi Tharaka muno ni nkuigwa inya kurira riu nkuigwa nkwari u nkuigwa inya metho itaga jomba kuma nontu na kithikiro kinene muno. Kwa niaba ya nthaka cionthe cia bonda Tharaka mzima na Tharaka Nithi na Kenya mzima araturi itukwigwa turingikite muno aswa kaji bwa Tharaka nontu bautigwa no mwa chietu mu biashara rinkuma Francis Kiriora matanka na mtu wantu
tukoigwa twena kithikira muno ndeni ya Marimanti town nontu bagi kuo gya kiriro matanka watu letere matomero nyuko twambiria kwende tukiona mbeca atwandithia kinya munya wa nyamonge wa ngucho twatwa kuguragirwa tukona kingotore kulingana na karia baba Nteto Tharaka kuruki baraba ethiritwe bare achore bakubi mono pa matanka ne ati matanka ethiritwe ari mtu wa kwenyithia na mtu ataethiritwe eno wikumia muije nontu is a national figure kana international lakini matanka atare na thina na muntu ayukaia thimo ya kira muntu nontu kinya kutheka bukire kana nwe bwatheka ta muntu akawainda bwa kumbatana ta muntu akawainda na mbikirite nya kiberini gyake twathi mwanka Nairobi twathi twara mirigo na andirira ngarama ndachoka Marimanti amwena kuiwa ena biashara ciake inene matanka karirikano na kuninta munya wa nguso Nteto Tharaka amwena kuninta matanka magota melon ntere ino atwe Tharaka ituringikite muno na itwiji watu tethagia na mathugania tore vijana iwa turetere matanka twamenya kurima matanka na twamenyeka kwanda moyo wa ngucho 2014 na yukire kirinde kenene muno kia Tharaka Nithi na akira Dubai abiachara baingi muno bara ayukirie na baira ruterwa Dubai na baingi bamberetie gukira nontu atabaira nara na bateyanirie na endere kubawatira njara na bomairito kona kinya agent baingi muno bamunyoyo wa nguso no wabachwerete thuru gukerukira kampuni ino ya Kenya Breweries na ike tumito lako mweta kiambi matanka nontu no aturetere matanka iromba rinene rya njuri ino ya Nteto Mara kaunti ya Tharaka Nithi thirikari irode proper investigation tontu twenda tio takuru banjuri twenda kumeana ati mukuru areta tilwe tontu buria tukwigua that bali na family yae badi kumama nitukurigwa ni ati mtu adire kumama mtu ni agujagwa ni agutaika mtu ni agujana ya kongorotua ni akongorota ende kote mtu aomba kwigua abweli kodi kuona nembi kana kwa guteka ari kidakan teka ari nyamwera ni mtu ali mujie no kiriro twenakio kana kiba kinene sana ari mukoro mo anjori na ni endete ni ari na mutugo unde wa kimero ari mukoro mwe wa anjori na matanka ni muntu aetogitio kinene muno koko wetu Tharaka Nithi county Mara county na Kenya yonde nontu bwabo ari murutu wira na mwana biashara wali akuthimbere muno na agia na mantu mau kiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Pito Paul Gwakabithe Kirikari ria kurigaria matigari ja muntu uria ukwirikana kuombeka ni ntumurume ni jagwatikanite akue na roji rwa kamatire mbere ya gukinya murone jwa Nithi kaunti ya Tharaka Nithi mweru juju juria ni jwa muntu tikumenyekana no kana ni wa ukuru buriku kuombekana ari na ntuku kathumba agukwa ni ntumwiri jwa we nandi jonekete jutigere miru itu aki Mati Mugambi mwandiki wetu wa Nteto ni akujirite ikarikariri Rige mundekera riungamba arichia wandia mithero kirige chigo mbunge kia Mara mwiri uro gwitigikano wa muntu murume uri muthiru na gutigwa maende wonekanite akubi na kauro gakamachere kumba uria muro wa Nithi agikujira ikarikarire munini wa Chibo sub location ya Mikoto endwa ndigitonga riuga mwiri uyu nukwoneka twarua ruru no tikumenyekana nkinya nwao umrigintu ta inyanya na nusu ndingiro thimu ni muturi wa area kamachere ambira kwina mwiri bakuona na unyithi muroni na mukamuroni kangeta wagatua ndaru nilo ndathi go confirm ndathi ndethira mwiri wa mtu ukwani ni mtu murume no ni mwiri ukwani ya mtu akuite kintu mieri ithatu kanena na atonekana no ntwara guntu kithakani na tutamba kumutambuga Gitonga kiongera riuga aturi kabaringage riboti irira bona mantu tamamagetigagia muntu uyu nonetwe na kariende bakuthuka kuthi kuringa riboti kuringa polisi na antu ba CID na bakweja bona mwiri na bakujukia mwiri baira mochari mwiri uno kwarania no rekarite kagita karaja otho ni guntu kithakani
mbati ni kulomba antu bathi bona mwiri kana gintu kiu batikauge muntu akero niwe urutite muntu na report nikenda at least mwiri tu tukekare kithakani gitaru jogu no tukethoka wamenyekire mapema ni tureja ku identify muntu tukamenya no riu thaa ino nontu athirite atiga skeleton tutumba ku identify thaa ino no akirikiria uretie antu bara batere mwendo ao kana bateriga kumuringia ritho baringe ripoti kenda kuthingatira koguo ni nkuromba aturi betu kana muntu onde utete muntu ae kana muntu ae emuru meri ni wiri na unyuma ithatu no okay report polisi nikenda polisi bamwa the way forward muntu murume no kana antu baba thire ba ke report baraba batete muntu nikenda tumba kujuge step wingi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi ni kuma kirirugono ruru wa Mateni Mugambi ni otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ni mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyume ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ontubo Nteto Nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hello my friend. Hello Mdosi. Nyumba umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. It's a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jack Mati Electronic. Ndio mimi I salute. Orain tobia otora bia kubia tumira nyumba na kinyabia tumira nguene. TV, ufa, omdiata, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender
kwenda gita na into binge beyond the via electronics kumaki Jack Smart Electronics likane toenda se kinya ngasi baiskeli na kinya metha ira sitawa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jack Smart Electronics mzee. Torema wa Kasiongo ureshe kinain opposite Bread Fashions. Jack Smart Electronics utebyo wenda biura. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Wewe, mchele madando hapo. Na wewe? Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Usijali, chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Bishop wa kanisa ya Methodist Catherine Kagweria Mutuma uria urungamirite gikaro kia gutungatira antu baria barumeri ni ukombo bwa mithega no roterete kara thirikari akiuga niyo etikirite ntura chietu kwa minanda ya urugi bwa njobi ndegeni watho nkuruki muthinjiri uju na ugite kurubaba ingene baringithitwe anene ni ukombo bwa mithega bakiringithanwa na antu arume untu buria gutariria ni bwa kunanga nkoro. Bishop Ogatene wasino ndia kagani Catherine Kagwire Mutua urorungamirite nja kurungikana kurona mbogita awita ndu baba ingi batikumenya kethira thina mdawa cia mbogita nuntu bwino gwatikagita kaka tontu bu observation chietu kiri mantu jaja chobi na interview gutumira bya mbogita ni ati batu turi aciari kana inya community itokaraja tutikuona mantu jaje serious uraje serious miake unda karaja ujo ijo Ithatu nkuona na baba ingi benyangiti oturo bwao lakini kera aciari bwega baria bombite kujukiana bao na baba leta rehab ije ya Methodist yake ndi rehab ingi ire na aria na baba kuthukira buru na barande na rehab baba ingi ni alitoba college na ni alitoba university na ni ana very bright bangi ni antu barabeta kulita ngugi kana antu bambirinya ali marriages akiwa na baba ingi baremeri mono no nyui bangi mtu anywete bangi ta tanga na inya sauti itigaruko orio kwa utiumba kumenya irio ana bonaga jama ingi batwika batearia bakambirio shingira rumune ciao bakambirio karabonka bakambiria kwa withdrawn kirimanto amaingi bakambiria gutiga inya kuthamba bagatiga inya kure irio bubwega bagatiga kwija methene na are bangi ni wishi presenter na njira jeu bangi bakambiria kwa violent bakambiria kwa rude na kethira mtu narakara nyombe theri nyombe kagia ruko na mantu tajau na kuringana nwe thine anene ni anabari barabagtonyete mbogitene nontu nani gucokothirie kwao ni gitu gikinene observation yakwa anabari batonya kirinchobi bari tonya bageta muno na gute mwana omwari ndirona tutiritite anywite interview abua nontu ntikumenya itumi lakini anabari tafadhali mbere ne ura toma njobi tanyunya wani ekuru muno na anabari tutabona go utubona nandi lakini nyajo ujo turi twinana bari twinekuru the highest kana the oldest ura twinwa je 65 years na twinaza young as 18 years na ndi thina idio nthe humanity na thirikari kuri makuru anda uji sembogita twarega kumenyera muthikiria wako wa Weru TV kethira chivo ati tutethia kurwana nchobi ikurugwa nturene na by the way kwina tumba turuguri nturene which are very dangerous no ntumba ene iwire nturene no nwana bakanywira bangi
inoba kunywira thigara inoba gwitanirwa mantu amaingi chibo ibatutethia kuthiria bantu rene so inkuga thirikari ni gufail na mono administration ni gufail nonto ntiere agwa nikitwina nchobi meari ne nyomba cietu na anja cietu nturene ntiere agwa nikibangie kwendwa nturene nonto kirekireo na kindigaraia client baba beja bambira direct okenda tureturwa bangio ajo no twitie nekejo thaici nonto itwije are kwendwa itwije ba ubendaia na inyago totije are kwendwa akiromba thirikari ya kaunti ya Meru kinya gutonyera ja nikenda gutigira njini gutana mbere bwega ane gutetheria antu babaingi so thirikari yetu ya kaunti tutethie ni previous leadership ya tutethaia through liquor board na ndi ankoromba inya thirikari ya mama county Kawira Mwangasa wa governor ndakuromba tutethie through your able leadership tumbe gusapotiana ba Meru na imbye we very passionate about kana Kameru tutethie tutethanirie twinde tumbe gutethia nkiripotera Weru TV Bitamuthoni Murioki akariba kuka ni bataririte muthuro na kurega kunganirwa kwao kumania na kurega kuthangikirwa ni thirikari kana kinya rwangirwa nyomo cha kithakaniru KWS onde njogu chetete na mbere kubaira mpanga baritariria bone asara kebatigi bagitaraga nyuma ya mpithukiro cia magita kwa magita kumania na njogu iji bakiuga nande batindiki mwanka mungenene Dennis Mugendi katutaririe Gentonto mngoto agetha anto atore munde ora yori mwerepo lakini mwere ywariro chuonze into kuingia gutara asara inene kiri akariba kuka ya ntubanga i amwathi gembe north kumani na njo kwithukira miunda yao na kunyangimira bila bandite na bariuga uketha tinye ngai rikiribo antubanga i bajukitagalia ono munda yuthoki o ai munda njo kwethie kimamo ibo kuona bibo weta babwe ai mai anjo ya mngao mwere mpempe bionde ninjo idogetio endere toeta ukario ma oninkuwa thirikari ya Kenya kwanza etongereti mheshimiwa wetu Ruto William Ruto na contribute yake kachakwa na Lentore waziri wa kilimo na ngavana Kawira na mheshimiwa Taitumu na Dwana Mutongi inkoromba buru ibe ya buru ba Nairobi bauri kinyandre be ya bolele o intobia to bidogito ni ba mete munde yetu na munde mekai munere irone tetubia kwa kindogo kumania kiangazi kia ikuo njogu iri kimakania kiribo kimakania gikinene nkuruki njogu bariuga ni utitagaria rirajukwe mwankana ndi ni atongeria kurio gutungata bakari wa sara kana rwanyirwa nyomo cia kithaka KWS gucokia njogu ciao kithakene watu tunarudi katika ile kiangazi ya zamani okira kirario mpare aturario mbere kurare ni otocoka ringe no intobia bikothirwa ne nyumo Dennis Mugendi Weru TV ntore ni kuka ya ntubanga i wadini ya mwathi Gembe North County ya Meru. Rais wa Nthiguru ya Kenya Dr. William Ruto na ugete agatigira borithi bari na riera ririega ria kuritira ngugi bate kuinywa nkingo ni mantu kathumba ta uria kwithiritwe gukari gwa kagita nandi rais arite zaza kirema mburaja gwikirwa nthumbi kwa makurutu kiri chukuru ya Mauritania ja borithi ntere cha kiganjo. You will now proudly wear the uniform which confers upon you a duty to always dignify it as a badge of honor. Akiaria kirema mburaja gwikirwa nthumbi kwa makurutu nkuruki ya Ngirijere kire chukuru ya Mauritania ja borithi ntere cha kiganjo kaunti ya Nyeri Rais William Ruto na ugete thirikari yawe kabagwa tanzara na kinyakorikia oritingoge bwao oria kumbikika ta gutigira ne bakwamukira otungata bwogima na njira njega. Government will provide a comprehensive insurance scheme effective this month, available to members of the police and prison service and their families. Additionally, 2 fully equipped National Police Service hospitals are complete and will soon be ready to serve members of the force, including their families. Amona kinya gotigira ni bagukara nyomba iria ciagirite na bakomba kureachio. In connection with the welfare and conditions of service, we have prioritized the provision of spacious, comfortable, safe, secure, and affordable housing
for police officers in our affordable housing plan. This will go a long way in delivering our pledge to address the housing shortage facing members of the police service. Minister wa ukaria bwandene Kithure Kindiki ni arikithitie bo bakarita ngugi gutigira kuri na ukaria bwa kung'ana nikenda uchumi bukira. We assure you, as the vision carrier of our national security, we, all of us, officers, institutions in this sector, will work harmoniously and in synergy to ensure we support you to realize peace, security, and tranquility in our country, on the basis of which our economy will grow. Rais Ruto ni arikirite na kuromba barite ngugi yao na njira ya umma na bate kuendera. The best way to uphold and observe the dignity and respect for your uniform is by serving with dedication, selflessness, integrity, and patriotism in order to discharge your duties firmly, but also fairly. Julius Getari uria ni muthinjiri wa kanisa ya Jerusalem International noriti aciari gutigira ni bakumenyera na baumono kagitene gaka karutha aritariria aciari baba inge barekeragiria metho jao jonthe kuthungumira na kiongera aciari bari na ngugi nene ya kurera mwana gutigira ari na mitugo mega na atigwitonyithia kirimantu jara jombikia kumuthukia. Kaitene kautwina anabani nimeshie muno anabashukuru kirirudharu muthenjiri omurungu kanisa cia Jerusalem International Church Julius Getari na uritiana bao shukumia ngwene mwanya meshie batekarie thiri na morotu ya kwirita meyene na baraba ishukuru ntukushu manirie buruna mauku yaguthagwina rura ya antu abaingi muno antu babethi bathuka no antu bombo itajirene bomba kuria guntu mwanya baria endo na muntu riari aria endo kauku mama antu ne ateza sawa na ngera antu babethi baraba kuthoma ibarie maukune baba athiriri bauge kawe kange gakurita na akiendelea na mathomo zaidi no ntwari aria endo utikiria mantu ya muthukira rira ndaundi no weta itongereia andwa ndene ya igurari tawa Samuel 11 aratiwa aria endo aratiwa kubange betere andwa na waratiwa na ria atirire ta kuona mwekuru wa Bethseba no ntwari utheri areta kuthungira noe na ari kuthithio thungiri noe areretwo thungiri kwawe arathukia maisha yawe ndwa ana bawe bara athungiri na barathuka na kinya warengwo nenene muntu agaria aria endo nethe akiri thithe ya kawe kinya kari muntu mwithi ukakira utheri akinya mpempe iria gantukaroka thithie bwaga nto kuona athiringi no ntwari ote kuona mbeca we mwari ukambiria kuria mbeca na jeiti mkuluki mataro yawe yakuninguranura shukuirwa kiriana bao banini muno mwirione yo egembe no kuona ibakura na baiba nini muno ria tuthaye thabu imbia chobu boy muno tukutara bane yembe na no guturi kwagaraka guti antu bari kuba kwariria antu bangi watuka ya cancer ataro na re number 1 ya manto yale pregnant ya talo number 1 ya manto yo dana chukuru ya talo number 1 ko itu kwenda batu turi antu babethe na pastors turunga mebo ya kuritana na betu no ntwana abaritana wa mushari karitanana mwalimu no ntwari mu bathirie bwawe bo rende bobutiere iwa pastors na aciari bongi bwa thirikari ne anene betu administration babati kuyuke kanya nikendo ntubumba kwebelao nonturiana betu bakaria njire no thari ya gutikiria yeya na bonge babata muthenjiri uyu omurungu akuinyilia kwatuika mwana akethera ari omurito itare awere takinya utiro maisha yake yakabua kuri ana baratuwe muntu ena miaka 14 ka 13 aina kana umenye we kwisemu ati corona maisha ene yawe ya yetawa mwari nonto make mwana wetake mwekuru kana kuma ke mwana wetake mukuru endelea akiacha bakua au akawakana ika baba akiacha bakua ika baba nonto ate kuona bawe tate bakua nonto wengo ikaere stress na maana ate na makosa
nikejere itare abere teta atia itakinya kintu kionde utege kintu kinya kibui atia kitumairo itare ako gitakinya kibua kinyokare embere takinya itare ayo ukaibwa chechu wara ke wagita kuro kaibwa kitenana into bionde murungu ekite na itare abuo kuga nkuromba na babethe na pastors ngwe pastor ndio beka seminar no baritana ngwe achari no bakaria bauma kanisene Reportera Weru TV kumatiania bita wake uvin kemadhi Ntora ya gitaga wodine ya kanunu igembe South ni wontu kwithiritwe gutigiri mono kiwiti na mbere ni ontubo wagi bwa stima bagitariria kinyamara kia wakariba ntora ije ni barombete mubunge wao John Paul Murigi kubaigirwa kiao kenda kinyabo bomba gukurata ntora inge cha gisigo kiu Dennis Mugendi na riboti ije Gitaga wandini ya kanuni gembe South ni ntura karibatwire mundune kumatene utestima bekirwa no mawira neja urongo batwire igwikirwa ni asiasa taure bagutwathira untubule managiango gisiao cia muturire atunture na challenge chira twethera na pio imantu astima batwe kinyaba bubora ntoba mindi bo kwalile bo na bonde na njwire inkoro na wo tutiona akwa kwenjwa batwe mantu akwenjwa kato yona TV ine batwe tutura na tutestima tutura ta ira cheta wantandekera stima siegeri kuma ntoambu iskuru kuma kanti wanto murango koitira ntoange to tawa kiele ko yerieri weta taga bato tiona stima ana beto badoma na ntandekera no ndo badoma na ntandekera kuma mwaka 2019 bato toreta mauta bato twathenere bato ra twetete ocukwa ureta one musiari ora no acerie ngo mwa thiringi bebute ubo karwira no twate ocuka ya ni musiari ndaciri bebute yocukwa njwere cia ko inya kuri ndacerie no ndo twana tonkorera ni mukai ociare ntekwa ni nyabebute wetate yocukwa ni stima icio urire gwetu ngacigoria nde John Paul mwesimu wo igwo tukuringirite kura na wendo na tatu tukethia no twire watwikira mwankaria eto taciona thina ya kwa stima ntumwa bagitumanaga kiri mubunge John Paul Mwirigi wagia roji na barabara injega ni ingi itabarikitie mantu bagwiti kuraithirirwa ni MC wa Josephat Mugambi na ngavana Kawira Mwangaza wayele na mbere tule thina ingi tuenio imama county wa Kawira Mwangaza Para Mwangaza na logeri mwasimi wetu mwambi chama bia yaritira anto beto atoditirengwe onto mwambi tuisi moritiongwe bambe thaira kerita biasara ebigibigi wale to yote na mirana onto belo kinya witie dia bonkiene onto barabara imetaro barabara ote no yeta ende Kawira Mwangaza ya logeri mwambi chama ningo mbesa mwambi chama ne de otoditirengwe onto tuisi imuntu muritingwe bo yabo ende ne kanuni wandi nitone te te burato te de bato kali agariba kanuni wandi Koka wera na thali mwambi chama ni mbesa na biathiri na ndoisi bena cia assembly miru Dennis Mugendi Weru TV ntureni agitaga wandini ya kanuni Gembe South County ya Meru Au ni otu akinyira mutheto wa Nteto chetu cheru thaa ithatu nga kwendera utuku bubwega mbeta MAUREEN Kinya munene to mathithio Purity Richard